no ke te bet ke te assemblyman ke te unit committee chairman ke kan ke fir ke pani bilim ba te barmani ke barmani to ba so ka te sir na un face barmani na ke pa ke len duari yemen nga ke len ko ko ke dia buti agwana fit agwane lete ka te nga danwa ke kan lu man ka yar te da bang nyino ka to yi da bang ke gban ba nga ga ne ko su ke puo ma chat ke bua nga puo agwana fit agwane lete ka te mba te sukur buk kam sa na sukur ka nga ka karan bon ke san tuan nga dial mba te parmwar ku wud mba te jafane da bang nyino fo wayu pornography value sapan wayu agwana fit agwane kama ne fosar ke gwane bona bon chane tu lembati oporbo kangane dasiar duai katan sa gwant ke nyibabo ke ba pum na eti kosimba Paul preaching in the book of Acts chapter 20 verse 9 ku nga win mo mala ngan twale mbate du twadi ne pa ke tingri tamba ko na atan sa gwant ke ba ko lete ka te bon pobik kanga fa sura mon ka be register private tamal ka ba ji jawo yukrti atun ka jilin bate jawo yukrti atun kanga ka karan bon ka salan bate twa nga link wa jabe agwana abon ana ba pana fit limbate agwane fit limbate aglite ka te bon pobik ka ni bi sorbe ti atun ka fiar ni bi sor ka gambe lingri ka te kan ma blen bate jam kan amata adu kan amata mangne agwana fit agwane dasiar duwe ka tan sa gant ka ba na eti kosin ba Paul den preaching ko jan ka ba na won ba gur kam sa ka gwante won fi lete ka te pastor ka dialan bate church kan aka mint ko tumi ni bi no ma ka ban pa nan ba ta yanu mu mane ngandia men lanna afente prophet ngan kan tumi ni yanu mu ma prophet ba ka la yan bon ni bene na la tulwa ka la bisamba kultu ka la bisamba kun kuana agwana fit lembate agwane enna was mo ma jinjingne kun lo men nuap ka bit na lembate duniya ayla mo man ala diara kwa mo wonan te ke fiir te gwane yi sama se yentuna le kan freke yente te paahe te ke fiir te gwane yi sama se yentuna le kan freke yente te paahe politicians gwa mo wonan development ka te pana kanyani politicians a to panji sanjo bit na paahe ke sangwa ngbiya ke sankan batia ke len ke tem politics ke sangaru ke tem politics bidi ke gbani yomba baka ngam pana ne ke torete aite politician ke tele politician boro pasa lo won wanana agwana fit agwane yene ba na mo betimba tin fit gwane nga lete ka tele mbate nurwa ba bu terga pa ta na pa tin sabti ke na pa kele ba le mbate ma ka ngam pasa na pretesa ke pres ngotele ne ko kot ngotele ne na fa fiji buyo ko wa ninja ko do na kpar bra tutu brane afan fa ninja ka gbe ke fa lo mo ju aka gbe agwana fit limbate agwane fit limbate agwane yeni ba na tin fit agwane lete ka te limbate yuda no ka tab si bat ka kan frike set ka turni bu pami ka ben yi tab na ninji ba tu ya legal process ka manin pass through legal process nga ka dial mbate tap can solve issue tap kan frike solve mami agwante fit agwane lete ka da gbo anin ya pa ka bir alam man fanje gbo man ka kpelin mbate anin ya ka do te na agwante fit agwane lete ka to ne te ne kpunu ka lu wuja pempoa aja fanin afisi kpankpo liebe yenun te ka fandi aja pempoa man ka po lete ka city politician ke len ka plotting ka ba ni abin ko alwa position pa
nga ka gare agwante fit agwane dasiar duwe ne sarki gwante ka kan luwerin pondong wanawa o ta mbor ko mugo ate yudano ko gwane ata ha bor ko mugo ate yudano gwana ata sa bor ko ate nga dano gwana ata ha bor ko mugo kama gwa sif na limbate gbanante ningi bona bonchi aneto dene dale ne nlo men nan fon mo mabini ne amun bi ala fam bi na ale ala ngan kelen pakan abore ala ngan len pakan abore lete ka lo ne number for counseling ne legete lemba ba ga legere ka ay legere yar na boro ka den fa la bar ka lo matere free asafri 0241 30 5221 0241 30 5221 dinna yadda mo bonana wayin por ka ba lambate ya da charge ka sa yalla dinna antiya tuba ka gari samasiya ka teno sai ka fartuwa an ban bi ta pake ko dan ba ka ko man dan wasi som man for kur bimbangane yanun ti abarka pa abeki ko che di amyare jinjin bana aten tuba na ba lambate charge ba ta changan daga sa mo onen Pentecost be Assemblies of God be churches bon chiane be mo onen ke preaching ye no mama yapt ko no ba manka sa ye no ti abarka pa fit agwane amen.